Aloha. Aloha. Ogo o Leikula Hana. Ogo o Makala Au. Ogo o Haya Aikai Praise. O Mako Kui Palapala ʻāina o Honokea. Aia o Honokea ma Waiuli ma ka moku o Hilo. Wani hui koe hana. Iki e kukumu mai nei mea a mauno ka hui koe hana. Ona na kanaka e hana I ka wahi aiole ina aole I hana. E aole I mea hui koe hana. Ina o kikuru ki kai mea maluna o ke kai wahi hui koe hana. Mauna ka hui koe hana o ke la wai. Mea hui koe hana. Ana wahi nui na la hui ai ana mea ele mau mea hui koe hana ma ia wai. E awa o hui koe hana. O hui koe hana e ina ua mana ia ma mua o ka palapala kākau ke mea prehistoric ina ua ka palapala kākau he mea historical ke mihi aiole. Ho'omau ka palapala ʻāina I Honokea na ka mea mako e imi na mea hui koe hana kukua kira I ko'u lawu. Aole aikilatiko. Ina aole I mana kama kai kana ka aole aikilatiko na laila aole aikilatiko kai ʻāina a me tamane. Ka hangale a me ke kui. Ma ka hana palapala ʻāina ma Honokea ua loa I ʻekolu hana. O ka hana mua ka hoʻohana I ka hamale a me ke kui. Ua hamale mākou I nā kui I loko o ka honua like me he pāpuhila e nāna he aha ka nāna ana mai ka lani a no ka hiki ana e kākiʻi I ka honua e nāna I nā mea kui koe hana. Ua hoʻao mākou e male I nā kui I loko o ka honua I loko o nā huinaha mika no ka mea hiki ke whae. Ke kai nā mea. O ka hana e lua I hoʻohana e mākou ka ʻāna ana I nā kumulao o me ka ʻāna huina kolu e ana I ka mamao a me ka loʻihi o ke kumulao mai ko mākou kāhua. Ka GPS. O ka GPS ka hana e kolu I hana ai mākou ma ka hana palapala ʻāina ma Honokea. Hiki ke ʻōlelo ia GPS ai ʻole ka Global Positioning System. A ua hoʻohana ia ka GPS I ka ukali e nāna he ako Honokea nāna ana mai ka lani. A ua kuhi ka GPS ma hea nā umu o Honokea a ke kihi o Honokea. Kau pena. Vai ke kaha palapala ʻāina I a Honokea no ka mea hiki ke ka ʻana like I ke la palapala ʻāina I nā hanauna ho e hiki mai ana. Kuka kai. Pehea e holomua ai ko mākou hana. Hiki a mākou ke holomua ai ko mākou hana me ka hoʻonui I ko mākou mea I ana ai like me nā mamale a me ka nails. Hamale no ka nails. Me ka hana
pole I ka manawa mua I ʻaʻole hiki ke pono e hana o. Kuka e he aha I a ʻoe. Wa o ai mako pea e ana ai I ko mako kumula au me ka clinometer a ua a o mako pea e o hana I ka trigonometry ana kuina kolu e ike I ka ikiakea a ua ho'o hana mako I ka GPS a o mako pea e ho'o hana I ka GPS Hea e ho'ohana ana I ka ike. I like me ka hopena e ho'ohana ana mako I ka ike e ka ana like I nona hana. Mahalo. Maulina. Ai, hini no ka'u. No leila, ike wau ua nui nā hana ea ma kia ana. He aha ka hua loa'a o ke la hana. Ma waho aku o ka hiki ke ho'opuka no nā hana o nā hou, aka he aha ka hua o ke la hana ma hea ke la. E kui puhi mahea nā kumula au mai ka mako kahua ai ole ka base I koho ai mako e nāna I nā kumula au me ka maalahi loa e maalahi e oe aku ka maalahi e nāna mahea nā kumula au ho'ohana ona I ka anahuna kolu ka trigonometry e tangent e ho'o nui e nana he aha kolo ihi o ke kumula'o ka mamao mai ka mako kahua. No leila ua lo'a. Ua kaha ia ke kai palapala ʻāina paha. Oia ko o mana o ka hua loa'a ea. Naka mea ua hana o ko I kia mau kaʻina a ua lo'a no ea. Ua lo'a nā heluna o ke kumula'au hea hala a ka ua kaha o ko I ke kai palapala ʻāina paha ai ole. Ua ki'i mako a ka o ko mako clinometer ʻaʻole he mea pipi'i loa ma ke makika e ho'ohana ai ua wale no hiki mako e nana I ka lo ihi. Aka ua loa mako I ke kai mau errors ma ka ike ana o ka mamao. No leila ua kālele o ko I nā kumula au ma Honokea. Ai ole I ke kaha palapala ʻāina ia Honokea. Ua ana mako I ka lo ihi o Honokea aka ʻaʻole mako e ʻaʻole exact aka ua guesstimate mako o mahea ko nā kumula'au exact mahea I noho ai. He a ke la maho peo. Ua pono kia ma ka po'alua aka hiki ke hele mai aka o kia ke kai maro e hiki ke kai kanaka e nā I ka ke kai perspective o Honokea hea ka nā I nā ʻaʻole hele ai ole ʻaʻole moko. Hea a ko mako ki'i ana mai ka ana palapala. So o Honokea ke la. Oia ka hua o keia kaha palapala ʻāina. Ma'ane I ka hale, ma'ane I ka lua, o keia ko Honokea, ma'ane I nā umu a ka ua ʻaʻole I
noho ai lako ma kea. Aia ka kia nui ma ka au akau o kia mau pohaku au kia ka maupu. Wao o wau e hana So ua hana ʻoukou i nā mea apau a ʻoukou i hana ai I hiki ke hoʻohana I kekahi ʻano mapa I hiki ke ʻike a Honokea ea o ia ka hua o kauhana. Ai, ʻaʻole? Makemake ike? No, ua hana ʻoukou I kēia hanana a o ke la ka pahuhopu I hiki ke ʻike I nā kānaka o kēia o Honokea. Pēlā no e ʻike. Mako pahuhopu ke kahakini ana I kekahi palapala ʻaina a ka ʻaʻole mako na ka mea ʻaʻole mako I hana I ka mako haʻawina. Ua hana mako I ka mako haʻawina a ka ua pono mako e ana I na mea a ka ʻaʻole. Okay. O ia ka hopena iau no ka ele ole. No, pono mako I ka manawa hou. Okay. Mahalo. O ia ka ninau. So during your data collection, what type of problems did you come across? Our planometer wasn't so exact. We ran into a lot of errors on top of the web calc, but so it threw off some of our work. So we had to keep on changing how we were doing things. Yeah, like it went from the hammering of the nails, but that was taking too long. So we used the clinometers, but the calculators keep doing weird stuff. And when we used the GPS, the time for our pahana was almost over, so we couldn't really finish what we were doing with the GPS. And what about with the kui, the nails? Did that work out already? No, they kept on. People kept on pulling the nails out. Yeah. And so what do you think might be an alternative for that? Did you guys talk to each other in a group as far as what an idea might be for the future? There was this app that we didn't have time to discuss with the teachers if we could get, but it was Google Earth Pro, and it could help us create a virtual graph over the pond, and we'd be able to print it for you guys. So how do if you are just counting on someone else to do the mapping, is that current things? Is it modern? Is it like how would Google Earth Pro help you with any of the archaeological stuff that has already been there, that might not be on something that's so modern? I think Google Pro could just help us map the area and the perimeter, and then we could add wherever archaeological things are, just add all of that stuff to that Google Earth Pro map. So what tools would you use to do that adding part then? We didn't finish our research. The pana was still ongoing, and we are not sure about the tools. Hea ka vaivai o ka me hopuka o ko keia no ka hanao na hiki ana mai, ea? Hea ka vaivai keia nā lako. No kia ha makemake e haʻawe aku I keia hana ia lako. Mea, ʻaʻole maopopo ina e aia o Honokea mao I the future. Ina ʻaʻole Honokea ma ke lawa I ki ana mākou ke haʻawi I keia palapala ʻaina I nā kanaka o ke lawa. I ki mākou ke olo
aka nokeaha. Nokeaha, honokea, nokeaha, pea ina alevo ike. No ka mea kekahi mawai koloa. Ua uhi ia kekahi mau wahi koʻikoʻi ma laila. ʻAʻole I imi I ka manaʻo, ʻaʻole lākou ike ka waiwai o kēlā, ka ua uhi ia a kukulu I hokele. No leila, kēia manawa, ka mea loa ma laila he kiʻi. ʻAʻole kākou ike, a ua hoʻomau kākou ma ke ano he Hawaiʻi e ola. E a ua kukulu ia, hele mākou I ka hokele. No leila, ina ua uhi ia, a pule a ʻaʻole loa me kēlā. No ke aha, koʻikoʻi, kēlā wahi kikoʻi ia kākou. Ma waho aku o ka, ua hana nui aia ma laila ma koʻu wā liʻiliʻi. No ka mea aia ka moʻolelo ma ka ia. Mea, mau pia ana mea archaeological. E a kekahi mau moʻolelo paha. Like ina ua kahale malo. Na laila pehea lako I ha'awi I ka aiale. Well, they made the name of Richardson's because he helped them, and George Richardson's. No ka mea ua kopua oia lako ma ka lako wa mai. Iawai. Iawai, kokua iawai. Ka kale malo. Na poe malo. Hana. No hana malo. O hana malo. Ma ka lako wa mai. Mai no ka mahalo ana ia lako ia George Richardson ua inoa lako ia ka lako ʻāina o George Richardson part of iai. Ua imi paha ia kekahi mau kāʻeo paha no ia wahi? ʻAʻole. He mau ninau. A kumu mahe alani. Nā leila, he ninau keia no o pahu hoku nui o keia pahana. O ka o ninau, ina ua wa'o oko e palapala ʻāina I ka mahere ʻāina wale no, ai ole ua hoʻomaka me ka mana'o e hana palapala ʻāina no ka loko wai, ka loko i'a kekahi, ai ole kahilua no nā mea koihana, nā mea kili I ke kālai puli koihana no mai. Ea ka pahu hoku o kēlā palapala ʻāina. Hai, olelo hou wau. Ua mamake e hana I palapala ʻāina no nā kamahele ʻāina a puni ka loko wai, ai ole no ka loko wai, ai ole no nā mea puli koihana wale no. Leo nui. Ua imi oko I kekahi mea, kekahi ano pono hana ma waho aku o ka no ka mea ua kupu mai kēlā pilikia e ako kekahi mau pilikia. Ua imi paha oko ma waho aku no ka hana na I keia hana. Ua mako e hele ia mana e hele me kia nā Leo nui. Uwino wai kuna inoa, aka ono mako e hele o mahamara mako o palapala ʻāina, o loko ʻāina e ui wai kuna inoa. Hakoi. Ina ua kū lawa hou, loa ia kekahi mea mātua ke oko e hana
ho'opo I ka na ho'opo I ka ho'oana na GPS. No laila, aia no kekahi mau koehana ma laila, ma Honokea? He elua? Ke hana mea elua? Hilikia ia oi hae archaeological. Ua ilia kekahi mau mea, ke hapu, ka hale o iana. Archaeological hapu aku loko oka ia kui koehana ka archaeological. So oya pale no, hapu pale no. Manao aole ke la lua ke kai lua mai ka wā I hala ai aka he lua ke manawa lua paramako mana palapala aina I ka lua na aole ma ako I ki ke la mamao mai makakea. O ka lua a me ka hapu pale. Kalua papo-hapu ame They just make you call it out. ame Do it. ka papo-hapu loko o Honokea. Na paa ko Honokea wai. Na leila ke la lua o e hoʻopuka o ko ea he mea kahiko ke noʻonoʻo wau no ka mea hiki ke hele I ka kikiʻi me ka hei au paha. Ka mea elua. Na au na e ko ana ia no mea archaeological. Laila hiki na mea au mao e archaeological. O lalo hoi ke la, ke olu. Mea au mao mea mea archaeological. Mea Ona mea ako. ana I archaeological. Ai. No leila O puko la. I ke wau puʻukohola maupopo leʻa wau ke la ua kukulu ia mau haneli makahiki aku nei ua hoʻohana ia no ke kahi kumu e ka poʻe Hawaiʻi ke noʻonoʻo nei ano kana lua wau no ka mea ua hoʻopuka o kou no ke la lua ka hiki I nā mea a pau ke lilo mea archaeological. No leila, maki wau ho oia wale no. O kāʻeo e hoʻopuka maoli nei o nā mea a pau ma Honokea. No leila, nā hale ma leila, ka lua ke la mau mea a pau he archaeological. Pehe o kou I hoʻea I ke la hua. Ua email I ka I website a ua lelo ia ina ua kukulu ia ina ua kukulu ia mea ui koe mana Kukulu ia e pai kaiʻa, so ina hele kaiʻa kukulu, kahe ea kukulu ke kaina he na archaeological. Hele a
kukulu ka manu I pumehe kanana ya ka so pone ko mo ko na ko lalo ya kukulu na kana kasi na lalo kay kukulu ia ka punana o ka manu ya ka no ko lalo ay manu ko lalo ya ya na kana Mahalo.